endaweni yasemtube enkondosi kunenduno kwathiwa uMantengu wafika ubaba ilanga lamalanga uma efika ubaba ilanga lamalanga yasekhuluma nalenduna uMantengu ukuthi ucela imnika indawo yokulima ngoba ubaba mkhulu wayesakhumusi yayisibuka lenduna uMantengu yayisibona indawo eyayinefeno uthi mawutshala ukudla kufe kudliwe izilwane kungamili yayisithi izomnika yona uShembe ithi yamlaya wasethi ubaba kulungile unginika le ndawo yayisithi le ndoda yebo wayeselima ubaba kwalinywa lapha ukudla kwamila umbila kwamila amathanga ekuphakameni ke kade kulinywa Mayethe ubaba amaNazaretha walinde bekulinda abantu belinda ngendlela ezihlukene abanye bebelinda ukuthi belime ekuphakameni ukuze kuphile imizi yabo namhlanje amaNazaretha namhlanje nawafuna ukulima hey ajayito umuntu uyiNazaretha egcekene ekhaya kana ngisho isivande lokho kuyingadi okungangesandla utshala kuanyanisi utshala utamatisi namhlanje nahamba amaNazaretha ayohlala ebuhleni afuna ukondliwa amanye amaNazaretha ngoba balekela ukulima ubaba ezathwala imithwalo ondla amadoda amadala namakhosikazi awo emzini wasebuhleni abalekile amadoda emakhaya namakhosikazi ayohlala ebuhleni emadokodeni afuna ukondliwa amanye amaNazaretha kodwa futhi lamana abamsizi ngalutho ubaba noma kumenyeza umsebenzi kuthiwa kuyasetshenzwa ubathola behlenge ngamadokodo bencikile kuze kusebenza abantu abafika bezonikela ebuhleni bekhona bona behlala khona bondliwa ahlupheke uShembe ondle wena ondla umkakho ondla ingane zakho kodwa udlula ukuthatha umshaneli ilala ushaneli umuzi wasebuhleni ukunalokho abavangeli baze becela abantu ethempelini abaswebeswe emakhaya bezonikela bethi sicela nisize eklina umuzi kaNkuluNkulu ngaphambi kokuthi nabe bakhona njalo bona bayivalele emadokodweni abayingisho kovuka nathi male ndoda inika inkosi ilanga indawo walima uShembe waqhuma ukudla kwakuhle wase ubaba ekhipha undlangisa wamnika itraki lenkosi ilanga elalihamba kwakuthi njalo ngonyaka amaNazaretha ahamba yensimini yenkosi ilanga lapha nenkondosi ayovuna ukudla abuye nakhe ezekuphakameni wayesewakhipha ubaba athe phakathi nensima amaNazaretha ehlabelele vuna athi kunyaka kunganyaka ngalinywe ekuphakameni uthi akwenziwe njani phona kulukhuni yayisiqhamuka lenduna okuthiwa uMantengu yafike yabamisa yathi nenzani lapha bathi laba sithunywe ubaba uShembe uthi ubani lo Shembe bathi ilanga uthini uthi asizovuna wathi endaweni kabani wathi endaweni kabani wayesethi nonke phumani lapha kule ngadi wayesephuma amaNazaretha ahlala lapha wayesethi hambani imlande lo Shembezela yaseyisuka indoda yondlangisa ngene etragini yawashiya amaNazaretha yesemzini wasephakameni yathi mayizongena ephakameni yahlangana nalo ilanga lamalanga emasangweni yathi uthini wayesethi uthi baba ngulande woza kuye yayisithi buya ngapha yamthatha undlangisa mfaka ngemumva yangena yona etragini yashalo na yabheka phezulu emthuku yathi mayifika yamfica ehleli lona namaNazaretha yathi uthini uMantengu wathi Shembe le ndawo lento othi awuvune kuyona amaNazaretha kabani uthi uShembe hawe ngani Mantengu wanginika yona le ndawo wathi angilime kuyo wathi lona indawo yami lena awunandawo wena Shembe lapha emthuba hamba ubuyele ephakameni yaseyiphenduka inkosi ilanga lamalanga yathi kulungile Mantengu uyangiphuca le ndawo wathi lona indawo yami yayisithi kulungile ithathe nalokudla okulapha ensimini kuthathe yathi konke Mantengu kuthathe ngiyakubusisa yayisihamba yayisithi kodwa lilodwa igama engizokushiya nalo wathi indaba yakho akekho oyophinda ayikhuluma emhlabeni nomuntu oyothi ayikhuluma indaba yakho uyokufa yasayisuka inkosi yamaNazaretha yabuya layisha amaNazaretha yabuya ezekuphakameni kwamvuna uMantengu lengadi wayelima njalo kuyona uqhuma ukudla kube kuhle nezingane ezele nezinsizwa zagana ingane zamakhosazana zagana insizwa wagcina esele yedwa uMantengu zaphuma imizi wasala yedwa nomkakhe wasengena ukufa kuye ukufa kwaqala ngengadi ayelima ukudla kwadliwa zilwane wabe sathe uyalima kwafa imfuyo kwafa imbuzi ingane zakhe zashona emzini amadodana akashona wasala yedwa uMantengu unomkakhe waxabana noShembe uthena mangabe sala kwafika isikhathi uMantengu wahamba emhlabeni
wasala umuzi wakhe abazukulu bahlupheka umuzi waphenduka inxiwa kwasuka enye indoda eyayimfundisi ezweni lasemtuba abafika kuyona laba bazukulu bezokhuluma indaba kakhokho wabo ukuthi lokho ahamba emhlabeni uthi akangenile ezulwini waxabana noShembe ucela bemyele ephakameni ayocelela intethelelo wathi uyafika lo mfundisi eyikhuluma indaba kaMatengu wathi maye efika ekhaya wedlule emhlabeni ngoba wathi uShembe umuntu oyothi uyayikhuluma indaba yakho ezokucelela intethelelo uyakufa kuze kube namhlanje umuzi waleyo ndoda awukho azithola intethelelo sesikhumbuzweni-ke eManazaretha senguqunguqa umhlaba uyaphenduka sikuShembe uShembe owayengezwani nesono uShembe abathi ngelinye ilanga esendaweni yasentabeni ngo-1950 ngiyacabanga obaba uMvubu babekhona